Institute of Health Sciences turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate abeji nibashomesebwa abakugu kandi baheba omugisha kwekwatira mu bibari kwega. Amakuru mbwijwire kandi urugakuseho ndi Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian oworumo rwo bonero abarwire barukurenga umuru 15 batunzire okuragurwa kwabusha umurusisira rw'ibyamagara urubira harindi jahere sente ya kashatu umurindija mu district ya Rwampara aba basimiro mu mishenjero wabo na n'abarotare ahabwo kubahwera. Rina aino mjisha umusyo myaka 13 orukushome cyakatana ha River Schools nyihanga kandi urukugumurito jontungamo no mumbaganyirwa mu kuragurwa kwabusha arindija her center ya kashatu kandi ogwabira amazuro bwire buringwa atarukura kurungi kandi atine buyambe bwo kutungo bjanjabi kandi ubunjya mbenda kuraje no buticha byaje mu karasi ari rugamba emwe nyitangesho kuzamugamba rankare ngo agarike mu chunama chichijo mpepa mwembika mwembukwa nganye buza tumbesha tianiza kuraje. She's not been hearing and nobody knew that she has hearing loss, but when she came to this camp at Ndija Health Center 3 where we are having hearing screening, we found that she has actually bilateral hearing loss. She has moderate hearing loss in her right and severe sensorineural hearing loss in her left. Her performance has not been good, and I believe it is because of the hearing issue. I believe now she's going to perform better. My worry is okuragurro kubire kutebekana sigwa ba Rotary Club of Kororo bakwatanisa n'umyishingiro wa Rwampara County Rotarian Amos Kangunda. Many people suffer from various ailments because of difficulty in accessing medical services. Sometimes it's because of the distances, sometimes it's because of the unavailability of certain facilities, and other times it's because of the costs. So in this medical camp, we are addressing all those issues. Abantu batakukabuhereza ngo byamagara ne bingi kokito abanyarwanda turi no mugisha ahubwo kushakaje twareta abantu bohereza bakabahika hihi cyo kintu kikuru muno abatura borekero kusima bo kutunga bohereza bwa bushaka kandi ubwo mutindo obire boromo kuragurira mino amatu okushemeza misho kanse muno gwanye nenda obohereza bwa family planning hamwe nebindi niyo babanza kundagurira mino amino ganje gagakwatine munonga ndukuriya nena nase kazamu ndukuriya nenyame kazamu mwene ganshasha ago bagaragurira abajyana n'abacokora mu bunto bwo kwata hagati ya mino bancebera bareba mino bari kura uko narwayo nisha nazo mu bamatu abashaho bankoraho kurunji ati nindeba ndi generi notigine shunga ndikuza kunywa kasoda na kabanza bwo kujana abahaci umugandi abantu abarokora ibintu by'umukono abaroma babizi bamakanaka abebe harana n'abandi bahabwirwa kutamama no mukwejumbira mu program za government rero cyo bahwire kugobora cyangwa mbe barokora ebiyagamba byona no mutwe wawe okurasharemu nyezga yawe no kurabyo umutwe wawe hamwe n'imikono yawe kandi n'ikindi nisima his excellence Yoweri Kaguta Museveni abo businjo bwatwire kureta parish modo ninjira numbuhurikiza amazima go bashijamo abaryaha nishabantu katera his excellence umungaro ebyo nabwamira bwo batura barakurabira mu kigombe cyabe cha United Technicians Rukungiri babiri babuganira cyayi cya Rukungiri okureba ingere bakubasa kwetungura government tekabara kugira kuyabayamba kubanga eshaheje twemerira aha yenda kubagambira ndekinde kisiro ntukora kikere cya buri homwe abinja imukubora niko twakwetura ba investor umuso turahamwe niko twakwetuvuge motoke nungi niko twakwetukora ibyo kutangaza konkabo kugira ngo akonkoma ninkanika abo kugira ngo nimba tarashomere kukahare ndwana ngunshomeso mwana wanje aze kora nkahe mu office tukwe nda Aidan Bataringa ya hamwe na Dan basubye
twagumizamu na namakuru abasinguzi b'empaka ez'omwaka ogu eza Love in Paradise eza New Vision bacekozire ahari Bunyonyi Overland Resort omuri Kabale. Ab'empaka za Love in Paradise eza New Vision bakahika Bunyonyi aha Rwakatano kandi bahindira oruramburo rw'aba Sande. Bimwe bakozire habiremo kutemba enshozi okurambura enyanja hamwe no kunywa no kugashura. Abasinguzi ni Rebecca Kisache, Agnes Bitakaramire na Senaburya Christopher. Experience wangamenti just wow. Buli kimu simanyi kumanya balwedu so kola okulambula kuno mulamu bwange. Embeera ni nungi nkahangula Valentine ninja n'omwami wanje ebintu nibirungi abantu beyongere okushoma New Vision. Ogu n'omukyara wanje akaba alijuza agakonge ka New Vision arashoma New Vision ya omukuhangura Valentine okuja kwanje hano yani wandesireho ninsima mukama otuhangwiza akakonga aka urukwembera customer service Vision Group Stella Maris nabisere ayorikiro kwihayo kwa company mu ntebekanisa zayo. To be part of the group, it was very simple. You just needed to buy a copy of the New Vision, fill in the coupon and drop it to our office or regional offices or our agents. We had a draw and we finally got our winners. As you can see, given also we have promotions that we've been going through, partnering with New Vision, that are encouraging domestic travels, especially local tourism. As we all know, tourism in particular in Uganda has been mostly based on foreign market, but we are trying our best to reach out to the domestic market. Buri mwaka ekitongole kya Vision Group nikitebeekanisa emiringo etari emwe n'emwe okusiima abahagizi bacyo. Omugandi abikiriza behanangiriziibwe okutama n'omukutungura amaramizo gaabo n'okukwatanisiza hamwe n'abebembezi b'amaramizo. Okumanya dijere mani yamagoya ogwe n'obura kwakwisida kakwe akukugira mutari kugwarahanga abenayizireko omukanisa arikwenda kusita ki ekanisa. Ebi n'ebindi bigambirwa omu kanisa ya Kaihuro mu Kabale Bisheshe Ward omu municipality y'Ibanda aha mukoro gw'okushoroza sente z'okutungura oburiisa obu okwebembirwe Elias Katumire orukuru ishomero rya Biguri Secondary School omu district ya Kamwenge. Nyonka mushikirwa na family yange kirebere ngo n'ekintu kikuru kubera abandi cyo kureberaho abo kusuba omukusima ruhanga atari omukuferwa so tugire nkatime ruhanga aha kanisa yiteegi eyo buriso bwakwihiro kandi oburisa busya ni mbasaba ngo turebe ke twakwatanisiza hamwe nango abatari bakristayo bonka n'abakristu n'abasilamu n'abarokore n'abantu mwena n'abatine madini abakwishirizo mu nkiriza zimwine kumwe twatanisa twahurire hurunkeji tujimukire mutwena akidiko nashoborira ahurreji kandi miliyoni 11 n'ecweka nazo zirundinwe kweterana twaba bayinju atukore ikintu kibonera uko abarukwishanisha n'umuganda ukaworweka biri cyo gukora mucyasayo kandi tushomese abana bagukwa mukoro ogu n'obwego bwo kusima konka gwagura no kwega. Gashakwa Job namanya hamwe na Anthony Twine. Tugumiza mu namakuru abasiramu bo muri Cyamuhunga omuri Bushenyi bashabirwe ahamicwe na nemitwarize ebibadizira umutsibo okugumiza mu nenyetwazejo okwihaho okushemererwa kwa bamwe omubamabara bakugira ngo obwetsibo chwire amarwa agabirega badubirire hatigaza kugenda. Okwiga abasiramu kubira muzigiti gwa Chikamba obutale mu Cyamuhunga Bushenyi district nimwe abaziha kujaguza Eid al-Fitr aho mjenyi mukuru asemera dini y'obusiramu. Maleke ya umeddini wa man ya'si Allah yawm al-Eid faka'annama 'asa Allah yawm al-Wa'id. Kwekoreso bijona jokoro nakorwalero manya dofana na nomuntu akoze nsobolo nakoro ikomerera. Allah subhanahu wa ta'ala biro gwekisibo kuko wicere ohura abantu mbaha message force message yo kugira ngo amarwa gaza kudaba nebindi konka icyo y'umuntu aticecho
ekiryo munda yecho neki obwiro bw'ekisiibo ruhanga n'abakomere sitani zona azikomeranze jeri so abantu bona n'abataro basiramu abo kunywa munonga baba betisize so emirimo yone mibi ruhanga yatarahire mugisha obwiro obwe neba etayine mani aho kuba sitani zikozere iki zikomerwa abo kuba iniko kumkwetwazaje ekyo kubanza omukintu kyesente ekyokukwata esente muri nk'abandi abantu baginayo bakusisira okwo nanoko okimwe zanyu kwata ahantu ukora projects zanyu zitambura je twagomba kumvira ko muzigiti gwabo yaturetera umuganda mahango gwa miliyoni 2 kandi n'ibintu bindi bebe yatwire kakachiko kandi tubasa kusiba umwezi gwa Ramadani omurungi tumushaba ngo atuhempera zo kusiba twena ababase kusiba abasiramu basimire tsibe kiji bahendire hatine ubashobizemo rutina bwa mumjenyi mukuru ashire na hakwirukanjira okombekekerezia ya kajugangoma obutare hashabire din zona okugira bumwe no kuhagira government yeru ese kintu mure mwagita buryomwe mwana murondo mukozi mutakazo mugiyebi na nebi mukahendera babuza bwize mukatero umuntu omukore mutarakora iki arabakora abahendire tsibe kino kujaguza Idil Fitri bihanangirizi bo kugumana baha obusiramu shitins omugandi abembezi b'obusiramu okurugo muzigiti 11 omuruka Shar North Mbara district barukwebembera Uganda Muslim Supreme Council batungire byo kurya n'ebox bya sabuni n'ebihembo byo kuhwera okusiburuka Idil Fitri naretera abantu baburisho tunaretera abasiramu baburijo naretera abebembezi ubundi atakasiba nasarisa abandi umuka atiniye muceri acika umukozi akamuguza la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd kama hangane twenda tukwebaze aba honorable ebyatuletera ebikuza kulibwa abebembezi okubijuka batwira abantu batakubafa konkambwe nuwara yabijuka ntushaba nabo mukamarahanga amhobwebembezi Bazira simire nyamuhanga wabasise kubasya ha mukoro gwa Idil Fitri aha abantu bina magara kandi yasema MP Banziri ahawo kubabonerereza muzigiti omusiti kuboromiti mwenu shazirongu bagumana barabaharira ngo baguribi nuko kugira ngo abakusige rangi urugomo kubura ururomo muti wano barabaho uguribi white gasha kwa Ben Muhozi na Freda nyene umurebe wito murunji ntukusima webare kugumanitwe aha TV studio mu makuru Agacencwire konka otuchize tumure ukace tugaruka na makuru agandi agarukurataho cyamuhunga People's SACCO okuhinduke cyo kurebera ho mwihanga ahabwo kutungura umuntu waburijo omuru bushenyi loans nyingi in agriculture yo bwingi obworo tukubutera isasi ni nkekibi hati no mango no nyango woro wine camp enkamashero kaburumbire tugutera amasasi bujya buta bupfa konka ni nkekibi hata muguruso yano murebo ko yahika myaka ya retirement nambwe ma retire ngiye watatu konka yabe ni kibi cyo gushamba nataha naki wanyevigereza hata no wako ina masasi BM na bune pango za 15 tokutera kigumuru no chikwata mpana no chihamu umukanisa na mukerezia Are you in panic?
Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Come on, mo pocket, tambura body street, shoes are my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation, but on a global mission, internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Oro cash is gone, netaga yo karoni, niga mukafoni, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. Nawe ni MTN ebirubirwa byaffe biremererwa. We are what? Unstoppable. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give, and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with sakina, your du'as be accepted, and your heart overflow with shukr. Let resting on rose-foam mattresses be part of your journey, so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. Ekiro kikuru eki yetunjire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwe mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga lyona. Okumanya berukiraho tera note mushanju ibiri mukaga note ina itano. Narishi note mushanju ibiri mukaga mushanju itano ina emwe. Fins Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma ezirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri Fort Poto ninga shi oteresimu not mushanju itano not itano ashatunemwe chenda nibiri narishi tutaire ahachibanja chitu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, serving lives, our passion. Skylight Hotel eresra uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukhereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanju mwenda 18 58 38 ninga note mushanju note mukaga 36 33. Manager ogito wagito ko kama tumu kidara kabataka jiremu MC takiziri
DJ atumwe nawe yaringe byoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunyumba na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yonka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi kwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0772 9 0 Everything could be end. Penkoni. Yakwera utamuhimu mudu nokora ekikire wanyompenkoni. Wanyompenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Noenda kuchamuka mpenkoni. Legenda. Yakintu cyo kunywa chonka. Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje. Teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngashinywede ku mpenkoni. Ukakasi. Kwata. Nawe nywako. Tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni wakinkorire. Uganda College of Health Sciences Bwindi hamwe na Uganda Nursing School Bwindi ezirukushangwa Bwindi Kanungu nibakumanyisangu bine myanya aharyabo abarkwenda kutendekwa harengo rwa certificate om laboratory nursing hamwe na certificate om midwifery na rishobuzarisa diploma om clinical medicine diploma om nursing direct entry ahabwa extension program diploma in midwifery ahabwa extension program amasho aga certificate om laboratory diploma om clinical medicine hamwe na certificate om nursing gariyo ahabwa buceka obwa scholarships. Amashomeraga gariyo ngatunguka okuba University ya African University of Science and Management. Okumanya birukuceraho terano tumushanju mukaga nshanju na munana 91 51. Kabanta kiguraga mu Igabu ko nashikiremu abwa kasente kachake nabire nyine kanagambere n'abakozi bamwe ba manager banyicereza umbase kwigura mu Igabu niguramwe mugabo bampereza roni ejo najongera mu ka business kanja kwa kabeka kake kandi nagishashuraje nareba ntine shonga mazima kandi nindeba ninkora na hati nyiremwe bintu byinji. Igarabu wejo tifama SACCO Igabu eiziro kwera omukutungwire ntasiya yawe shanje butare chamuhunga bushenyi district ningoma tajigitaga wejo na kanunka branches omuri buhejo district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera not mushanje munana mukaga not 13 not ibiri. Hayes recruitment experts jobs abroad namashimerwa minji ntabarusi abo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu not mushanju ina not emwe 2 3 5 mukaga ninga not mushanju ina 5 ninga not mushanju ina not rukumi. Tuze necyo kunywa kirungi
nawe cyo nindebeka ngo nakikozesa buri izoba n'ubu nkuba mu ofisi nintekwa kureba ngo kirimu umukakiriyo abeka yanjye nubacumanya ngo kituzi n'ekintu ekitashimiye kuba ncho buri mukayitu abandi kuba shahezi bakuza kugira ngo baza muza gym no mukuza kwirukanga nyoye nimba ubwirobwe abandi babantu basa kuronde binde byo kunywa nyowe ni ndeba ngo nyine kituzi yanjye mba ndukunywaho ushanga kandi nabaje munonga Oino mukoronke mbaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona Agacencwire tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga hatano ni itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe nitwakira umuri rwambara sweets umwanya bw'ubugwaje no buteka umurimbarara city hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa yiguru nibyo kweshinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya go gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni rwambara sweets conference center twine bishenje byo kuraramu ibyo mutindo gwa yiguru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga anana munana ninga noti mshanje itanina noti emwe hashatu nemwe nshanje nina katochi no bunuzi bwayo katochi kenya mutindo okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako aha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munyweco katochi no bunuzi bwayo katochi kenya mutindo katochi na chama chayo muhute katochi yenya mutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Mommy, yes, at school abana babane everyone crunching nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo dabye mbaga ya daddy anti ku highway nga mvuga sisumagire echo shua katsnage bampakingire Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Musei kwa badomu rwa katoli kundongozi na nanywedde kano ka Vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutozo okolola okotyonguka kwata kano Musei kano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutozo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi iye naye nenfuna ow'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu kuruka yuko mukahumuro ntugumizamo na namakuru abatura bo mu kijungwa ho mu rurembo rwambara bagwerwa kagwe ubu umusigazi owamanywa kweri Dennis Rutugusa omuri district ya Ntungamo ayisurwa mukundwa we owamanywaho Elias Shamimu kandi ubwa hatogo police rumune muhiga Omukasheshe kerizoba abaturo kurugwa mu kijungu bagwerwa kagwibwa nyuma yo kushanga umutura mutayi wabari mu cyamucesha gama kandi n'ikigambwa ngo ayisurwa mukundwa we owamanywa Elias Shamimu
omuvubuka yawasa omukazi yamujja wali mukasaawe wembeera mbagamba abantu bebetundira yagenda kasaawe najjayo omukazi baade bamaze weeks 2 ku 2 kitundu mayumba gaabwe nga we basula naye weeks 2 zibadde bamaze babadde babeera bayomba nga tebakkiriziganya nfunye okutegeezebwa nti olunaku lw'eggulo mbudde obw'ekiro basangaganye omukazi yasanze bbaawe mu bbaala eri gye yamujja ng'alina abawala abalala banyumya nabo n'amugamba tugende waka sweetheart twebake kati batuuse ewaka ndowooza n'ateekamu omutima guli okugamba nti engeri gye yamujja wali mu kisaawe era onabadde azzeeyo kujjayo ki mulala nekigambwa ng'omugenzi Dennis nateekwa kubabiira inemu akasente ensonga ereetiire omukazi yamwita nakwana taba yataswire nk'uko nkubihurira abeera nkoswe nk'uko naye ndikuzanka kwana omubbaara so nk'ikintu nk'ekyo niitwe twine kumanga omuntu w'okuzabirira nk'ebyo oyine kwegera nk'aho kamanga omukazi w'ebbaara taswerwa Byansi Muhammad kansala w'ekicweka eki nayongera agira ngu omwanya gw'ekijungu gufeeriremu abantu bingi kandi kingi bamaraya nibo barikubiita kange esatu emabega aho omuvubuka yasara omukazi bulago n'amuta n'amuteeka wansi w'ekitanda kya loogi ate era myaka ng'ebiri omulenzi ate naye n'afumita omukazi kiwana ekyakaana nakyo mwakiraba n'olwali nakino mukirabi kitegeeza nti kino ekitundu kyaffe aba LC ne police post gye tuyinamu balina okwongeramu amaanyi wahika omu kijungu omu bwire bw'ihangwe nobaasa kugira ngu omwanya gutebeekiine kandi gwine obusinge konka kyakutandooka ribatamu omu bwire bw'ekiro noshanga kirikutogota kitafundikiire orikureebera kimwe ngu ebyokwerinda biri aha rutezo polisi negira ngu eriyo necondooza aha muntu okozire ekikorwa eki dimuje konka turiyo nitucondooza kumanya oburugo bwe nekyakuba kirigiireho rufiye gasha kwa Kiro Ramadan n'amakuru mabi kandi ebikorwa nk'ebyo nitubijumirira twagumizamu n'amakuru SACCO ya CHAPS okuhinduka ekyo kureeberaho kizireho bwa nyuma iyo kuyatandikire na hato kweyemerire omukuhwera abantu ba buriju omukutunguka eky'abantu bagisiimire ebigambirwa mu rukiiko rw'okuhendera omwaka orubiri omu Rukomboni omu Rubutare omuri Kyamuhunga omu district ya Bushenyi omu rukiiko rwabona orubiire aha mbuga nkuru za Kyamuhunga People's SACCO CHAPS chairman wa board Paul Kaiji ayorekere barokora okureeba ngu bamemba bo n'omu branch zona eza CHAPS batunga obuheereza burungi ngwaro outreach byeta kutunga ebiri aha branch itwe twena members obuheereza bwo bona bwera outreach ninga branch rero ebi byasigara n'ebitu bya management bwenu hataha twimuka tutahoke chwe tukagira ngo abo kuba ntuba tuyinayiti besingire kugira ngo branch yaza kwemarira hati ntuba tukonsidaringire ki hati ko kureba akate bako aka page yashatu nemwe ntwereka ba member bakabire basevingire service kwingana ki at least babe bataransi ya miliyoni 5 kashi ezibabire babiro muroni at least babine roles zukikanga miliyoni John Bosco atwijukire Oriempagi ahabwa CHAPS kandi general manager ashabira abantu okukunda SACCO yabo kandi bakagumiza muno bakore bukubasa kugitungura murebwe mwakunda SACCO zanyu aba members bitu ba CHAPS nimbashaba ngu mwongere mugure mugabo akwa mwamutaguzire mugabo tukagumanza kweguza sente amagoba ganyu agakubenga ngasigara mu SACCO yanyu no kushanga ngo twagashoza gagendera mushashara ronze so mugure mugabo yanyu mukore SACCO zanyu kubika akuba buri memba ari kubika kasente ke tukateka mwamagoba yitwe emugabo ntwikiriza gure yo rukwenda umuCHAPS ntwikiriza kwesimba habukiko bwitu ntwikiriza kubanka ba memba bandi mwe n'abataka twegisireho mwije tubakire mareba hati naheza kwakira ba memba kashanju abatwegisireho mwako guhuire hati na nogo mwaka ntwespectinga ba memba nk'umutwaro bije batwegiteho CHAPS gumeneye kurakurana hariye tumuhebwa owabiro manager wo kubanza wa SACCO egi nagira ngo kurugeraho SACCO yatandikire naho eri hino rugendo ruhango rwekizeho wareba ukutwatandikire with the humble beginning of 205 hati noreba ngo SACCO extending services aha bantu namunonga abakazi abashomisa abana
kutwantureba reports twareba abana ko bashomire abana b'abakazi abana ba befuzi bariyo mbashoma for phase kandi twinone gukora icapa nyabara bize tukora icapa kitaka itagarira batarutwala tinabasave yabarunye munonga kandi twinone twaza kweta ebizumwe ni emergency yaho naho usegwaro gifundo musanke mwibiri wizo wagifuna ekikurwano shikirize ebigendera bitu tujukereza Nani Shoma reports, financial reports, according to the chairman board's report. Na shanga mkati chaps twine over abantu mtwari 5 with share capital equity ya 10 billion. So nyenda kusima government ya Uganda ahabwa okwempoweringa ahabwa kuteka mu SACCO zamani CHAPS ina mataji mingi nkishaka Mitoma Kanungu Rubirizi n'ahandi aho abantu bizire nibasima ubuhereza bwabo kandi umwaka 2021 cyamuhunga People SACCO ekabiri y'umwanya gwa kabiri wa Rugaru Wazalendo SACCO umuza SACCO zirukora kurunjo mwihangari yona icyo kubanza tugobire ukwiye ntane sebireho tutugobire kuko twabire tutekatekere kugo tukabana tutekateka kugoba billion 3 twagoba 2 kishore tubura mu busente buke kwizuza billion 2 gasha kwa Sheikh Abdul Latif abebembezi abakashonje farmers SACCO batongoza ihururu eyo kubyara emiti nko muringo gumwe ogo kweza ho buremezi bw'empinduka y'ubwire omubicuye kankarwe mamba Censhama hamwe na nakashonji emiti mitware 5 niye kwija kubyarwa Rosemary Twinamasko General Manager wa Kashonji Farmers SACCO nibo bebembiremo omu kureba ngo bagarraho ibyo bahangwa ombiceka bya kazo na kiruhura omurumugo bakwatanisa nabandi bebembeza Rengora district amagomborora nebyaro tugiro bisharara twabitema tuwabara kubyara emiti hatenjura nente zanzefa ngurimo kumuyishka ekimwakoze buriya mwendanye mbashabo ahora buri wano manyango no basa supportinga ebicupa byona harwa bakubikollectinga mutwere ni campaign ishka stela wanyina bare mutisi bonde ferekije kwa turkumye cyanda cyabagari Simba Kashonji Farmers SACCO abo tereze biragwebi kandi ihamza buzumaze mangusha hayona tukorwa mu Kashonji Farmers SACCO abo kuba musako nungi kandi ariko basa kumanya abantu bayo abo kuba members tunga matungo mkaga tugabongera ndase age project bagita green growth inumutwe okugira ngo we care for the people nature and income umujyenyi mukuru wabari umwanyogo wabyara n'umuti ni Brigadier General Joseph Freddy Onyeta ogunuwe orukwebembera Wazalendo SACCO bitebye bitakabireho babanza n'ikiganiro n'abamemba kongera kureba ikashonji Farmers SACCO yaika ezo mushana ngo kutwagama muza kuronkinga kubahereze miti n'ibindi konkana no kutekesa amakara aga n'amakara kaishi emiti eyatwarwa neyo kubyarwa ombicweka nkarwemamba Censhama Kashonji Rwanyangwe Rwentamo Nankungu ahibine ba member babo twine hano roni member ekizibu kyenki no mushana konkai tunka business nkasako turabasa kumuha loan akolechi agende agure chi pampu ninga kole vale damu ninga kule tanka akolechi asharulechi enjura ari baba managers banyu bakwatechi bakwata kulia nebango isake urire isake urire inabantu baronji inabantu bari prepared to manage our tasks going ahead karibuna leba SACCO which we are here that time nareba ngo mwino kwatanisa nabandi kandi cyo nacho ni chikuru. That's why I'm also here. Of course, if you didn't have a good leader in Rose, I wouldn't be here. Abantu ababaze kubakwatiraho kakashonji Farmers nabo basimwa omu kiganiro eki. Ekiganiro cyawa
barukutorana abebembezi abarayongere kugumizamo emirimo yakashonje farmers no konja kwatiraho projects zitari zimwe na zimwe okwera akashonje n'abantu baburijo omune byanga ibakutura Wazalendo SACCO yabakwatiraho nenshaho 10 okwonja kubahwera ombombeka abwa TV West ndi Senyomo Gideon. Webare Senyomo Gideon twaza kugaruka tumure wakache tugaruka na makuru agando takargaho. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka ericyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekika higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odaka kiro mutahuni ya kaberebe okumanya biri kukiraho note mushanju 2 kaga na mushanju 32 kaga nemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Go on, Jack. Sonny! Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr. Game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Hey, mukamanze naliachi. Era ddala kitufu inache walya. Nguze bizigo kumpi container number. Biganye. Nange sagala kufaanana bwenti mukwano tongoba. Ani walayira nti okufa kwe kulitwawula. Olususu lutwawudde. Kaibanda omusajja ngobya olususu lunnemesezza amaka. Gula ebizigo wiisiige. Ebizigo byonna biganye. Olususu lukulemesa amaka. Kikino. Gulo handi and body cream. Mbadde mbigulidde mukazi wange. Glow Cosmetic Products. Okuyoyota ensusu beekansa. Balina Glow Hand and Body Cream. Glow Herbal Petroleum Jelly. Glow Perfumed Petroleum Jelly. Glow Junior Jelly. Glow Hair Jelly. Glow Hair Pomade. Glow Hair Conditioner. Glow Hair Shampoo. Glow Hair Relaxer. Glow Pure Glycerin. Ne Glow Baby Powder. Efune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. Uganda Christian University, Bishop Balamu University College, Kabale, nibakweta okuleta okushaba kwawe. Ahabwa amashomo g'enshuro yo kwa katano omwaka ogwo. Amashomo ni gaga: Bachelors of Business Administration, Procurement and Logistics Management, Social Work and Social Administration, Public Administration, Arts in Journalism and Communication, Information and Technology, Theology and Divinity, Arts with Education, Science with Education, Bachelor of Education,
Education Secondary, Bachelor of Education Primary, Higher Education Certificate, amashomaga garya harurengo rwa PhD, Masters, Degrees, Diploma na Certificate okuruga omuyubitebu. Beine byo kwera beji okukoraje nka Computer Lab na libraries za famu na studios. Website ni www.bbuc.ucu.ac.ug. Esimu ni noti mushanju munana mwenda 11 885 nshanju 5. Come on, mo pocket, tambura body street, shoes are my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation, but on a global mission, internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Oro cash is gone, netaga yo kaloni, nigga mukafoni, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. Nawe ni MTN ebirubirwa byaffe biremererwa. We are what? Unstoppable. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin. Cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Mwami, waza kurgaho yejeko. Hona mazimanyi wenkabanda. Reba musuru gwanje kugurukusha. Agarahanga taro chinta tiro musuru gwebichorogo. Burchiri sachona nchitiremu. Murana kabumwe abasenyona abo mukasheshe. Konka reba musuru gwa murano rebo gwanje. Nkakugambira ngo mukakapere nandoga konka wayanga hatu wachireba. Hata bichoni yo bikuteze nduru no yabantamira mo yabawe bichori. Mukakapere mushanje nakosije musa cha crop champion. Taro umuhinjo migandom arukweza atakosije musa cha crop champion. Umuhinji wen kosije musa cha crop champion abashubuza mucanje a Joseph Farm Supplies a Kings Plaza omishoga Coppers Complex eduka namba G1 Jimsech ni shango maduka gona omwihanga crop champion, the farmer's best choice. Kankwanjurire St. Lawrence Academy Schools and Colleges amashomero gomurembe agariya mutindo gwensiyona garimu St. Lawrence Citizen High School Horizon Campus iryabishibonka hariho London College of St. Lawrence hariho na St. Lawrence College Paris ejione gita no Faransa bine na St. Lawrence High School Crown City na St. Lawrence Citizens High School Creamland Campus bine the Academy St. Lawrence Budo gine ebyobwegese ebyomurembe abashomesa barya mutindo gwensiyona hotebirwe na standby generators swimming pools zo murembe ebyo kurya no buraro ebyo murembe buzima amashomero aga St. Lawrence Gona ni Gashangwa hari Masaka Road. Nabaramusi ninye Didier Drogba ombarwa abantu abarkwinga n'imitwara 25 nabafera umurubutandu ahanguto zo muri Afrika buri mwaka iki nkinyerekereza abo kwa butandezi nizibasa kutangwa kwaratenda jireji kwerinda butanga buri ruguto rwine speed eyoshemeye kuvugaho gikoratere cyendeza speed ya motoka yawe waba uri mukona aha bushumo hamwe na habitara reka hakanya hagati yawe
na motoka ezindi waba ori muhanda koratara amateka agakuhebwa twena tukuma amagara gitu twetantare butandu aha nguto za Africa. tabarukayo uko mukahumuro ntugumiza muna namakuru abebyubwegese umuri district ya Mtoma borekere okwatwaho abomba rugwabana abatarukushoma kandi abantu babyegekera okwinegeza uko butabanguko bwo maka noho abazire bashabirwa kuhindura ahamtwarize yawo okusaba oko kuhirweyo Richard Nabimanya mukuru w'ebyobwegese mu district ya Mtoma aha mukoro gukubugana no kuganiraho n'abazire aba St Noah SS. Muzungu nagirango your child is your dead. Omwana wawe nibanja ryawe kandi ko kubota mukorise nasho tamutire mu ebintu by'amani otamuheriza akacumu noja kushanganye nsa war regrettinga kandi umwe bayefuza abana abo bayefuza bwacho abazire gezaho no kuboreka abeji abazira batakushomesa abana baba batakufaye umununga muheru umwana ikikubasa kumurugamo shanga ngo nabona munonga zo byo kwegura zo kugira ki shangiro ngo abana babishi nubo bakirizeho kurwo mu mashomero ahabwo kutwarwa ombintu byensi nuko kuzomuka bakatani ko kuganza abazire babo enshongeresero butabanko mu maka bwayongera omuri Mtoma district mwena bicu bagenzi banje nimba habura kugira ngo mugumisereze wagumisereza ukafuka singa kintu cyoroho kandi okesigara hanga ebintu byanane basi mureka kubihawe ebintu bisha ngabasigazi ningasho muntu group influence sometimes tuzkureta ebintu twabihawe ya muntu ejo kwacha byona ni sima hanga wasekunkuma nkamaraje okusoma senior 6 nakumbasa kwikorezo max aza nkitwe abasomera aha twino kwesima munonga no kushemererwa abwa results yeze batungire kandi nanimpiga abazire batayi banje abina abana aha nabo abaryoko abataka baresire kureta abana umwishomereri abeja bakozere kurunjo mbibuzo bwire barongwirwe mugandi Isaac Tukunda chancellor habo bureberezi bwa North Kigezi omuri Rukungiri district nashaba abazire kutamani omukushomesa abana babo abagambiro gwabira ryo mjenyi mukuru ha mukoro go kurundana sente zo kwombeka ebina ayishomero rya Chatoko Primary School omuri Eastern Division Rukungiri municipality abamwana mureba mufite rumunga no kugira ngo bakashoma baramwe mu mpurire haza mu mpurire no kugira bakakora ki bakashoma umurimwe hinorije kuba president wiya imwe bana mwabachato ko murimwe hari president wachi konkano tyakurengo washoma kandi waye kwataje hono gashabara abaturo butosha kwatiraho government okwikiriza zimwe ha projects omu mashomero itwe kabantu aba ekanisa tuyino junanza kurengo twakwatiraho government ninga shitwaye kwatiraho government yatushangisiriza twandikora ubundi abibyetago ari kumara kandi umbana kuko abaziri bagezaho kuhereza kandi ubundi neberasi na intebe nazo niziguramo konka twatanise n'abazire na government ntabwo ari municipal council bari bagezaho gukora cyo n'ikibasika abo mu buryo bw'abana bitu bayabana n'ababo we n'abafite ibintu byo gusomera ku systema bagahora bakazana cyo sari mutaho koro gukunda desenti yang tobeke eberase bishatu abana sare babuza bene barkoje bayinga hazamwe ba primary atabashitama miliyoni 30 zurundinwe aha mukorogo gasha kwa Anta Tukunda na Dan Basivye tugumiza mu speaker w'ishenjero ryihanga Right Honorable Thomas Tayebwa ajumirira abakazi abihire mu gukuraza abashija baba hankoni Tayebwa ebabwambire ubwabira kurire umukoro ubwo kujaguze kiro cy'abakazi ahabwa district ya Rwampara
Omuhwezi wa speaker w'isenzero ry'ihanga nagira ngo n'ekintu cy'urukushwazana okushanga abakazi bihiremo gwo kutera abashija babo haza abashija bakafama meje Okani wa abakazi mutanje kutera niko kugira ngo ita abashija mwatera kitukabigamba namnonga omukazi omushija omukazi akutera ha bonu wengaragasa shabara nonko omukazi wanje yangambaho nareba ogarire azifunire so abakazi mutsasiremu nito nishasha omukoro ogwo gubire gutebekanisiibwa omunyeshenjero kazi wa Rwampara more asimwe aca icya kitunguro muri kinoni kandi ashabire gavumenti okuronda akatare k'ebintu eby'abakazi barukukora omubya interest kandi ezimwe sente ninde babasiramu banywani banje ezitari muntu mugenda liba hati ezitari mu interest abasiramu esente ezo ziyo nzija nanye nawe muterero mungaro munonga president witu abo kutekateka leito tukamushongera abakuru b'edini unsase nakukigamba konka itwa abakazi banyinamaka muriyo ino kumwe n'umusindika omukazi abaryaha bingi nabashwirwe emyaka 10-20 azarira omushija bombekire ekabine ebintu omushija ashwere empangare mumwakira mumugita mutakesera omukazi omukuru kumushobora twabashaba mutuyambe aba bashazire keki hagati ya kar n'amashemererwa omugandi akakiiko k'ishenjero ka ICT karambwire emirimo erumunekorwa aha factory y'omwani eya Inspire Africa Coffee omuri Kajarantungamo. There's a lot of work to be done and we have been informed and this is noticed that there's a big problem of power because most of these machines need a lot of power. Como Paramenti twaza kuhereza report twamanyisa Paramenti ekiriyo nkikorwa muri Ntungamo abo kuba bona ba members ba Paramenti bakishimanya kandi nka government biri twabahire sente konkabwe imirimo yitwareba na nebirira ikire kukorwa aha twaza kurwarwana honka committee. We have been listening to people saying opposition always oppose government projects. I've seen here, I've been here, I've seen what government has put here. As opposition, I cannot oppose this project because we want the country to develop like in other places. We have been exporting our raw material outside the country. So now this one, we are bringing it in Uganda so that we can export something that has a really a valuation that we can bring for us more money. Nelson Tugume mukuru wa factory G asimira abanyishenjera aba kandi yabashaba okongera kumushajika. The people who are talking about the Ntungamo issue, it's the deficiency of information. Factory y'omwane ya Inspire Africa Coffee ubwa hateri yo mukwetebekanisa zo kwiruka ko mutano da Coffee Marathon okugenderire kutungura abakazi abari kuhinga omwani okurwana sobworo aha biro 24 byo kwezi kwa gatanu mwaka gw'2025. Omakuru agebyemizano timu y'abebembezi b'Obusiramu okurwa muri district ya Kabare basinjire timu ya TV West na goals 3 aharyemwe omuzano gw'omukago ogwo kujaguza ekiro kya Idi. Omuzano ogu gubire honyumwa abazyo aha Chai echa Kabare main stadium. Orezi chize timu ya Kabare Muslim community ya bebembezi babasiramu obusinguzi okusinga TV West basitebera muchweka cyo kubanza aho batebere goal yo kubanza kandi muchweka cya kabiri bateba goal ibintu ko kusinga omuzano gw'omukago aha goal 3 aryemwe. TV West nayo terigiremo aho kandi batebere mu gore emwe. Iro lisage mbabazi muri bona kamurunja bika. Kuriya. Inyuma kuriya go atezi. Omuzano gutebekanisiwe n'ekigenda cyo kuzaguza ekiro kya Idi no kureta henkwatanisa hagati zombiri.
umupira of course gwatandika harimo akajura konka mukama ruhanga yamara yabuboneza n'ingashi yabuseisa umupira gwatandika gwaguri murungi munonga imico yerge y'amani munonga discipline was at the highest konka cyo mugisha mubi abatambura distance ndeyingwa abasiramu bakabare babatere gol shatu hari game kimwatoreka sabati ni mu mize mutwete abo kuba icyo timu yitera anabite ubwo no tukuzana nawe 5 mukaga ishatu so ni mwe twabagambira kahe mwaturuza next time mwatwete waje rero tubatezeyo cost timu yitu ya ruzinga kunkana abo shomba ya weta chacha shira mizi kunkana isima abantu bakabara abo kumaho kandi bakije ubwinji wasa kushakika West no mpiro bwo bugendererwe otureka hekoragana n'abantu baburijo ukora hamwe abo twaruka kugemura amagwitu cyane isimira shima abantu abija kubani twe birenjere kagwa kumaha kandi ubwo sinjura nakabura bukemukisha aje kintu kisimira rahanga injura yagukwata mu twateterekanisizeje konka injura ko yatera mu cyayi cyabasa guteza so konka performance y'abambi of course twaruzinga kiriwa but the performance was good at cyayi zo twasingwa ebyo bikiryawo nko muringo gumo gwo kutungura ebyemizano muri bukanganoze habiro umuzano gwo mukaga hagati ya timu ya Mbara City Football Club na Rugaga Greater aho Mbara City singira goli 3 arubusha omuzano kuzanirwa ahakishayi cya mpango goro za Mbara City tebiro omuzani seiri argumaho Dr. Aaron Mugiga atebekanisa omuzano gwa Gizengu entebekanisa y'emizano n'ekike cyo kwenda kutungura entaranta z'eminyeto omucyanga eki kandi ngunaza kuleta timu ezindi nka Maroons Express na KCCA ngweminyeto bundi ekabasa kugira cyangu ekibazegeraho ahateje n'entandikwa turiyo twatandika erizoba izobere twareta timu omuru Rugaga abwo burungi bw'abana bita ba Rugaga konka nitudakuba nitugenda omumisho tudakutwara ngarama tudakutwara omagombo ragona Rugaga cyateza konka ndagayagezwaho nina ni manyo Rugaga naza kugera ko rukamuna timu ya Mbara City timu ya mani munonga Rugaga yagezaho kureba nti yasamba na Mbara City umurebe wito murunji ntukusima ahitwatandikira kandi agongo makuru gutwabasa kusyaho owabanaga kusyaho nandi Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian oworumo rwo bonero amakuru agandi tujaga kusyaho izoberi ya nyincakare aharishaha mushanjuzi hangwe otukirize twendeze okurara kurunji Eshaha za bishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Okumbireba ne kuchibwaho Chituze Farm Company Limited. Tina Events. Program Okumbireba. Yes. Mbwene Chituzi, it is the only Chituzi eyitukubasa kunywa. Nabwe chwatu batanje abana ishomero mbagenda, omumbaga ntugenda murebeke ngo abana mwaji bahereza. Yes. Niyo Chituzi yo kubasa kunywa ikabura kuteganisa ikakutereza omunda ukagira obusinge ukatamburaje abatina events nibo bonka abakwasa kwereza tents bakagira ngo ntwenda tukwe decoration tukwe carpets all types babukuretere nabwe echo Central Market Building lock up
17 Mbarara City zayo bariyomba batunda hebyo by'amashanyarazi nogana nabo kandi mugume mba booking kare basa kuteraho ka tenti akabasiramu kusarramu bakuteraho ka tenti ako kujwaraho bakongera kandi ka dining, you know, the place becomes beautiful. Amadini gona gabire gasibiri. Yes. Amadini gona gabire gasibiri. Banyakaturiki basibira, bakuristayo basibira. Na konkomuntu nayebuza aha kandi abwachi amabaraga gumize muno gakora. That's none of my business. Koka ninyenda kubabuza. Tona tusibire. Konka bwachi ekisibo nichumanywa ngucyahwa ombasarambonga. Abukana nicuro chukuru. Ahabwachi abanyakaturiki kumuheze kisibo. Hatabaho kubaga, hatabaho kurya, hatabaho ecyo kintu mucukuratera. Habwachi abakuristayo kuteze kisibe biro 20 kandi binakakwate na Yesu. Ebinakakwate na Bibuli. Ahabwachi ho hatabaho kushemerewa. Tine chubo. No kwaba mwe tukuchimanya ngucyaho. Nabwo echo ebintu mbutebekanisa. Yidi yaho. Yidi ke kwa oshanga Christians nito turiyo tugenda maya. Mba hajati tugenda mba jidirisa. Hey, katiaba Fatuma Madina mfumbira yo muchere tujya haja tuchujo ate ready costinga abatara basaramu ninyenda kubabuza hati tupange abakuristayo kuturanga tweze kisibo tubage turye abakantu batwasingura akanomanya stane akageze no yagereze Yesu mu kisibecho abanyakaturiki nime kumuraheze baheza kwesigije umwata mukorembaga. Yes. Hata bokwa tureke kusiba edini zona hati kandi embaga zikazango aside mo y'abasiramu. But meanwhile abasiramu echo tukibakora bitujja twaze ati tujja kubera nga tujja. Meanwhile nga tuorganizinga mwebale nyo okutufako tulya pilau asala